Mana di cikuran gitu? Sisiran gitu kata. Goblok. Kemana? Nyawa tuh yang sini turun siapa ngeganggu gitu agar memogohan Bisa aja. siap nah naing ke memogohan sih datang me akon angen wae Irai teh. maaf mau nih aing inget aing Apa nih lapar goblok. emang aing bapak sia gitu Tapi kebeneran dari lapar kalau betul lapar posisi hari pun ayo akan. nyawa tuh sia dewek duit teh goceng-gocengan gitu Tak dengikeun ai maneh lu ngabogo. Bobogohan. Masuk maka bara duit euy, goceng anjing. atuh pameran awal teh mun ningalikeun lain dina duit nah Terus dina naonna. nah banget Wah, begitu kan angker. atuh tanya kamu